John chapter 16 verse number 12. Verse number 13, yeah. Fumana izwi lenkosi incwadi kaYohane chapter 16 verse number 12. Ihloko sithi umsebenzi kaMoya oyingcwele. Verse 13. Ake athe wafika yena umoya wenyaniso uyakundikhokhelela kuyo yonke inyaniso. Akayi kuthetha ngegunya elilelakhe. Koko uyakuthetha izinto azivileyo anichazele izinto azaziyo. Verse 14. Fumana izwi lenkosi incwadi kaMahebhere chapter 13 verse 21. Ihloko sithi umthandazo. Verse 21. Ngokuphalala kwegazi lomnqophiso ongasoze utshintshe. Wanga anganomeleza ekwenzeni okulungileyo khona ukuze niyifeze intando yakhe. Wanga angasenza lonto athanda ukuba sibe yiyo ngoYesu Kristu. Makadunyiswe uYesu Kristu ngonaphakade kanaphakade. Amen. Cela kuyiphinda nje le verse ithi ngifuna lenda ithi wanga angasenza lonto athanda ukuba sibe yiyo ngoYesu Kristu. Ndicela ke mfundisi umqeke usithandazele egameni likaJesu. Bawethona amandla egazini likaJesu. Thank you Lord. WaseNazaretha nalizwi lakho Thixo wethona amandla thetha ngalo moya wenyaniso moyingcwele ngegama likaYesu asive wena babona amandla asingevubula umko bethu moyingcwele sifuno bakho babona amandla okamadimoni akhushele lona sele chabalele ngegama lenkosi Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Ndiyathanda nje ke namhlanje ebusuku sisavala amazwi ambalwa nje kwesiverse sizothandaza sigoduke. Ndifuna nje wena olapha ententeni njengoba silapha sonke. Ndiyaqonda futhi ndiyaqiniseka into yoba wonke umuntu uphume endlini yakhe okanye uphume kokwabo esithi uzofuna uThixo apha. But apha enhlizweni yakho if awuzanga zoguquka kule conference uzawuphoswa. Hallelujah. Le conference lena kuthethwa nge conference kaMoya oyingcwele yobunye. Andiyijonga namhlanje yi conference yokwenziwa komuntu le. Hallelujah. Lena yi conference yokwenziwa komuntu. And uba ngabana jonga nansi enye into abantu bayayiphosa injongo yokuba babe sezinkonzweni okanye umuntu eze entsindisweni. Hallelujah. Umuntu uyakwazi uyiphosa njengoba ngabana sesiningi nje izinto omnye mose uya enkonzweni eyofuna intsikelelo omnye uyayofuna uphila but eyona njongo yokufaka Yesu emnqamlezweni kuba abantu baguquke futhi balahle izono ukuze basindiswe. Amen. Ngoba xa ngabana umuntu engaguqukanga azilahle izono sozasindiswe. Usindiso lomuntu lusekuguqukeni kwakhe nasekubeni koba ohlukane nesono. Then kulapho uzawuqala usindiswe khona. If ever usenesono awukasindiswa. Hallelujah. Awukasindiswa. Ngoba xanga isono yisign yokuba ngabana awusindiswanga and okwesibili ubhekese ogweni. Sure. Awukwazi ukuya ezulwini unesono. Umuntu azawungena ezulwini ngomuntu ongenasono. Othe elapha emhlabeni waphila intando kaThixo nothe yakhe intando. Ngoba uThixo usibizele entandweni yakhe hayi kwethu intando hayi kwintando kamfundisi hayi kwintando yabandla kodwa entandweni yakhe uThixo. Ngoba sekubuhlungu kangaka namhlanje kuthiwa befundisi banamabandla endiyinyaniso lonto ngoba befundisi abantu bababizela
umfundisi noma ngabana ngema yena athi ibandla lakhe akamfundisi unebandla lolwimi olo ibandla likaYesu akamfundisi wafayo futhi kwathi umfundisi uqiniswa ibandla khadapha ibandla lithisha abantu bamela mina ndithi nguThixo ukuze beze kum ayingoba kamfundisi jonga nansi enye into powerful ndiyayibona into kuyenzeka into ba abantu ibandla limfuna uThixo but umfundisi ame phambi kwebandla kuze lingayofika kuThixo fanele ba ibandla lifuna uThixo nyana lidlala but umfundisi umile ye uthintela ibandla lingafiki kuThixo Jesus. That is why kufuneka abazalwane abanesibindi nyani ububa ubangabana kwelixesha usacenge lo nqwasa umfundisi kakhulu uzawuphosa nguThixo Late. Ngikaba bentena. Uzawuphosa nguThixo kufuneka umuntu ofuna uThixo because umfundisi wakho umcenge nomnqwase kakhulu akanazulu akanasiwoko lo umthanda kakhulu umfundisi wakho akanazulu akanasoko andisangafele wena emnqamlezweni uYesu yedwa wafayo ibhlungu into ba uzapheka sokho liplus naye ngoba awufunanga uThixo umnikazi wensindiso onguYesu into engamandla kufuneka abantu abazawufuna uThixo abazawugitha befuna uNkulunkulu umuntu azazi into bensindisweni ufuna ntoni apha ensindisweni usokwenzani kalamina uphakamisa isandla wamkela abani wamkela umfundisi okanye wamkela uYesu wamkela ibandla okanye wamkela uYesu ngoba omnibhusta ngebandla lakhe hayi ngoYesu ithi le verse umoya ingcwele umoya wenyaniso nasibambe kahlelo ndawo umoya ingcwele umoya wenyaniso akaxoki yena akanabo ubuxoki emlonyeni wakhe kugcwele inyaniso umuntu angayifuni inyani akanawo lo moya akumoya ingcwele usenomoya kaSathana wehlabathi ngoba ihlabathi lona alifuni inyani kodwa umoya ingcwele umsebenzi wakhe uthi yena uyawunikhokelela kuyo yonke inyaniso angasikwanto moya ingcwele. That is why xa ngebana kuveswa inyani kuba nezinto ezikhonjwayo nebesingasiwa ezitshilwayo ingxaki usisa kuyo yonke inyani konyana ifishayo moya ingcwele theka nishumela apha entsukwini lento yasifiber le nabanye befundisi bayazi kodwa abafuna uyithetha asinotha akayitshilanga itshiliwe khe bafuna uyithetha haleluya ayifuna uthetha uyasikhokela kuyo yonke inyani if ufuna inyani dibana nomoya oyingcwele kuyaza kuxelela inyani compromise kwelo cala uthatha inyani njengoba injalo noba ungayithanda noba ungangayithandi kodwa uyibeka njengoba injalo kubuhlungu understand umoya oyingcwele ngoba xa umfundisi ethatha inyani ibandla la-understand uba ngumoya ingcwele kuthiwa ukrwada akakwazi uthetha ngoba liyazi intoba ngumoya oyingcwele lona uthethisa lo mntu kanje omnye aqhube kanti kuthethwa ngam kuthethwa ngento zethu akuthethwa ngento zakho kuthethwa ngesikaSathane esikuwe isono asiyonto yamntu isono into kaSathana noba ungasiwawuna umntu wadalwa wabangcwele akazani nasono kodwa uSathana wasi-introduce isono apha emntwini saze sathandwa inyama ethanda umjolo kodwa umuntu akadalelwa ngamjolo tasoya umjolo uyayeke umuntu wathi umjolo uyeke kuyaxoka awuyeke umjolo uba ubungayeke ngesithola sonke nguwe kha ungafuna uyeke baye bathi abanye hayi
zikhona izono ezingeke lulwimi olo uboke kwasono siyeke kodwa ukafuna usiyeka wena and into ezakunceda iyi1 noma ungabeka izandla ngabantu abayi100 inye into ekhulula umuntu kuguquka kwakhe if ever ukaguquka uzoncedakala awukasithatha isigqibo wena awukasincedakala. There are so many people abathi udala ngithandazela andincedakala antayidisu awukafuna uyiyeka ingxaki uguquka kuthatha isigqibo soba ndidiniwe ilento ndiyayiyeka futhi ayincedi ngapha Jesus. into kuthiwa inguquko le emntwini. Amen. Sizokwenziwa nguThixo kule conference. Funeka abantu abazokwenziwa bafuna ukwenziwa nguThixo. Sibe ilento ifunwa nguye. Itsho le verse uthi uPaulos wanga angasenza sibe intando yakhe ngaye uYesu. Wanga angasenza sibe intando yakhe uThixo. Ngoba uPaulos lo muntu ubhala lapha wayibona into yoba uThixo kufuneka esenzile sibe ilento afuna sibe yiyo yena uThixo hayi basibe into esifuna ukuba yiyo. Eyona nto ibayingxaki kukuba ngabana abantu noba bethi basindisiwe but still bafuna uba yinto abafuna uba yiyo hayi into abayifunwa nguThixo babe yiyo abantu. Hallelujah. uThixo ufuna sibe ilento afuna into abasibe yiyo thina ngoba kufuneka sifane naye uThixo sibe ngabantu abangcwele abohlukene nesono. Sizawuthandaza ayibasibe intando yethu phuma kule conference ungeyonke intando yakho kodwa intando kaThixo and into sokunceda kuguqukela nothobela izwi likaNkulunkulu. Inkana isebenzela umuntu kodwa isuntu esogwe ayincedi noma umuntu anganamaphike ne-excuses esono sakhe lonto ayisebenzela into into esakunceda inguquko otherwise awusuncedakala kule conference. And okwesibili uzobheka esogweni Nkosi ndincede mandibe intando yakho mande yakho intando hayi yami intando hayi intando yebandla lami hayi intando kamfundisi kodwa ndenze ndibe intando yami intando yakho and ukuze wenziwe uyafuma ukwenziwa awukhankalazi kodwa uyafuma ngoba umoya oyingcwele usebenze ebantwini abafumayo. Sebenza emntwini ofumayo kumhlungu umoya oyingcwele uba sizawumazi ngeziphiwo zodwa singamazi ngoba akaqala senze umoya oyingcwele thina senziwe nguye. Singaletha isiprofeto ukuprofeta kakhulu singenziwanga kale senziwe ngumoya oyingcwele. Sizawuthandaza namhlanje bangaphi abantu abafuna ukwenziwa namhlanje. Nkosi ndifuna undenze le conference kube intando yakho. Xa ufuna ukwenziwa i5 uzayilahla. Xa ufuna ukwenziwa uzaye kuJona. Xa ufuna ukwenziwa uThixo akajoli akahlebe uThixo akanxibe ibhuluku uThixo ungcwele. Uba ufuna uThixo umjomba unjani uThixo unjani uThixo nakasibenze ngaye sifuze yena kuqala kuze sibe intando ye sibe ilento afuna uba sibe yiyo nakasimazile uba unjani uThixo. Simjonga ubunjani uThixo akanathuku akanamona akahlebi akanankani uThixo nakasimfusile. Sawuthandaza nawe namhlanje sengathi ungavula inhliziyo yakho nawe wangagulayo uba ngabana awugubukanga uzaphuma uncedakalanga lapha ngoba umuntu ekhulukhuliswa sisono. Isono sisasibangela umuntu agule enhlizweni yakhe once waqale wagubuka walahla isono lapho uzawuphila khona automatically uyaphila ngoba ukufa kuhlala emntwini ongcwele. Once uhlale ebungcweleni ukufa kuyahamba because xa ungcwele usebukhoneni bukaThixo. Xa kwipresence kaThixo akho sifa akho kugula kuwe emzimbeni wakho. Sawuthandaza ngicela sibe ngenyawo. Sengaske namhlanje umuntu ngamnye nakule conference noba sowukhona kodwa ungathandazela into eziningi kodwa khawundenze Thixo ndibe intando yakho moya oyingcwele ndenze
ndibe intando yakho andifuni bayanyito but ndifuna uba intando yakho ndisenzile izinto ndazityizono noba ndithi ndisindisiwe kodwa ndiyikhilile imikhuba kodwa Nkosi khawundenze ndibe intando yakho. Uyabona uma sizothandaza lento ayonsomi lento ayonto yokwenziwa kudala kunabantu abathi ngamamkela uYesu nisisiwa nasono ingabe uzihlolile na kakuhle kuba isono ayingomjolo kuphela kukhona izono ezihlala enhliziyweni yomuntu ezaziwa nguwe wedwa ezinye awuzange wazihlambulula nozihlambulula wathi wojonga kungawabantu abaninzi ngoba sowuphakelwe izandla umoya ingcwele xa ungamameli uphela sowungumzenzisi uphela sowum-ekta umoya ngcwele ogcwele emabandleni uya-ektwa ngoba kuyakodwa uma ingoma ihlangene kanje bekufanele kuyehla xa sekushunayelwe kangaka bekufanele kuyehla xa sekuthandazwe kangaka bekufanele uyehla kodwa umntu ngoba sele bektile kube nento ekhalayo ngaphakathi umbuzo intoni lelo umoya wenyaniso uyakhala ebukela amadimoni ephethwe imiswa ehlala enhliziyweni sabazalwane hayibo haleluya hayibo haleluya umoya ngcwele angasenza sibe lento ayifunayo abantu bezithathe zabo bayibeke eqaleni intando yakhe baba kubhekwa phambili baba kugcwale ebandleni intando yakhe ayenziwa baba abantu benhliziyo bantu bethetha umprofethi kubana wakhe wabubona ubuqhaqhawuli balendlu bokukhala kubani awakhe wabubona kodwa ngemihla kugqibela kuyawukhanya kakuphi imabathi besithi buya moya ngcwele lizohlala kubo moya ngcwele lizohlala kubo moya ngcwele moya ngcwele moya ngcwele lizohlala kubo ngifuna wena gaza 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 fakana moya ngcwele baba babantu umukhona kichimuza phambili sukuzibamba kuye lona athetha nawe kuye lawe kuye lawe kuye lawe kuye lawe